وقتی من مدرم درونی کابین کم موزارت میخواد کرد ویوالدی میزنن اسکریپت موسیقی مونند نزد موسیقی بیکی میکنن رپی تاجیکی در متم صحنه را میکفونه مایدونا فر نداره کلوبا یا استادیونا دقتیمونی دستورا برداریم روز و فردا قطیدن مردا سولوی سال در کار برای فهمیدن نصیحتی کم برای پیش رفتن هم دوتن هم دوره وطن به پرودوسر پسنای پولیس شیدن نمبر 1 امروز این کورس بخزگن ررمون هزار دمو با یک و 12 کنسرت مون کوشش که باشه نصیب به مقصد میرسید تاجیکی یقینی نمیترسی نقشمون بود نمیشه و تو دم دل میزنه که جایی نباشیم بو میکنیم یادی وطن چند سال دیگه در کاره که مورا بشنوه جهان میبینی بیکی در HBO ای تاجیکستان بیکی و هم وطنون روی میکنه سلام و علیکم بر سلام تبوشی غریب میشه مدت قریب دستورا بولو خلقی تاجیک مایم تاجیک Это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. О событиях следующего дня узнаем по местному времени. До свидания. ای برای وطن جونم میگم چند مصرع دل جونم در جوی خونی نوفم ریختگیه وطنم میگن مادرم میگم مادر جونم همه جوانیم پیوست بانم ته وطن ما با فخر میگم مو فرزنداتیم اگه جوی نباشم خرسان میشم وطن مادر است چون این نام دارد ترانه یک رپسرای مشهور کشور بختیار قاسموف با تخلصی بخه 84 ترانه مذکور مهر و محبت و دوستداری شخصی وطندار را بیان می‌نماید. باید ذکر نمود که این ژانر موسیقی در جامعه امروزه ما موقع خاصه خود را پیدا نموده است و از جانب اکثریت جوانان خوب پذیرفته شده است و میتوان طریق این ژانر ارزش‌های ملی را ترغیب کرد و جوانان را به یکدلی و وطن دوستی دعوت نمود. وطن مادر است وطن مادر است وطن مادر است وطن ما پاتریوتی تو میمونم تو بدن ما تو خیر و نفس ما تو خون میدوه در بدنم تاجیک مرکدم نقطه دنیا در نباشم تاجیکم ناموسی مردک ترانه مذکور نیز به همین خاطر سراغ شده است. تاریخ پیدایشی آن زمانی صورت گرفته بود که بختیار قاسموف سفر هنری به کشور خارج داشت. دل دوران و دمو ای همه دم مهمون دوست دارن تاجیکمو ابروی مو در وطن با سفر هنری رفته بودیم با کنسرت و برنامه کنسرتی و برنامه بعد ثبت کلیپ یگون مشکلی یگون مشکلی یگون چی نکشیدیم یا رفیقم بسیار داشتیم مقصد همه کارمون پیش میرفت ولیکن همین مهری وطن نمیرسید. همین طور ما با وطن برگشتیم و سرچشمه همین ترانه سرچشمه جود همین ترانه همین سفرمون بود. همینطور این ترانه نو روی کار آمده است و بختیار میخواهد طریق این ترانه همه جوانان را به میهندوستی صادق و وفادار بودن بهر وطن و از دل و جان خدمت آن را نمودن دعوت می‌نماید. همه جوانیم پیوست بانم تای وطن من با فخر میگم فرزنداتیم یک جایی نباشم خرسان میشم وقتی میفهمم که برمیگردم با وطن یکی برویتی یکی میکنه بدنم تگه نگردستی وطن ای دوران و دمو گر بفهمم که وطن مادر است روزگی تر نمیکنه زری پو وطن تاجیکستانم چه خیل نگم ماه دل جانم خوام پدر و برادر مهربانم خوام زیر خاکی وطن جانم
бояд ёдовар шуд ки имрӯзҳо жанр реп рӯ ба беҳбудӣ оварда истодааст. матнҳои он нисбатан пурмазмун буда, бештар дар мавзӯъҳои иҷтимоӣ, ватандорӣ ва доғи ҷомеа сароида мешавад ва ин гуна репҳо ҷавононро ба роҳи рост ҳақиқат даъват менамояд. парвоз мекунам дар фазо монанди уқоб иҷа гишнана мемонагаду дил доран одамо ай ҳамада меҳмон дӯст доран тоҷико тоҷикему обрӯи мо дар ватан анга номус дорем шакронаш волидайна нолидан ҳамаи модару мода модаран ҳамаи фарзандои ватан мода бародаран ма ватанма мекунам рекламас пас пенои тоҷик дар респект бепарто майлави каналмо тоҷики ё тоҷикистони ма ҳамватанат мо дар ватан тоҷикистон хонаи ягонамо. чизе ки имрӯз бо унвони реп машҳур аст ва ҷавонон ба он бисёр таваҷҷӯҳ доранд, бисёр дилбохтаанд. як нав мусиқии зарбӣ аст, як нав суруде аст ки бар асли зарби калом сохта шудааст ва асли решаи маънои калимаи реп ҳам ҳамин аз зарба аст ва ин чиз бисёр имконоти васеъе дорад барои гуфтани ва расондани матлабҳое ки зеҳни мардумро ба худ ҷалб мекунанд, хусусан дар масоили муносибатҳои инсонӣ ва ҳатто масоили иҷтимоӣ. ва ман ёдам меояд ки 3 сол пеш ҳатто яке аз устодони бисёр донишманд ва сахтгири адабиёти мо, адабиётшиноси варзидаи мо устод Худои Шарифзода ин матлабро матраҳ карда буданд дар як суҳбат ва гуфта буданд ки мо набояд инро нодида бигирем ки реп имрӯз зеҳнҳоро ба худ машғул доштааст ва дар ин замина ҳам мешавад корҳое кард ки онро беҳбуд бахшид. яъне дар он матнҳоеро барои сароиши ҷавонон дод ки онҳо масоили бисёр муҳими иҷтимоӣ ва ахлоқии моро фаро гирифта бошанд, забони нисбатан солим дошта бошанд, арзишҳои миллӣ ва меҳании мо ба воситаи онҳо метавонад таблиғ шавад ва ҷанбаи ҳунарӣ дошта бошанд, ҷанбаи ҳунарӣ қавӣ дошта бошанд. яъне аз ин як имконият, як фазои бисёр мусоид бояд ки истифодаи хуб ва аҳсан кард. ҳамин тавр ин тарона низ метавонад ҷавононро ба якдиливу ҳамдигарфаҳмӣ ва дӯст доштани ин ватан даъват намояд. ватанам меган модар, модарам мегӯ модар ҷонам ҳамаи ҷавонем пайваст ба номтай ватан ма ба фахр мегӯ мо фарзандотем аги ҷои набошам хирсан мешам вақте мефаҳмам ки бармегардам ба ватан яке обрӯита яке мекена бадном ты гунаҳгор нести ватан айбдоран одамо гар бифаҳманд ки ватан модар аст тозагии тара намекунанд зери пӯ ай бураи ватан тоҷикистонам чӣ хел нагӯ май дила ҷонам хоҳам падару бародари меҳрубонам хоҳам зери хоки ватан ҷонам ватан модар аст ватан модар аст ватан модар асту ватан ма патриоти ты мемонам то баданма то охиро нафасма то хун медавад да баданам тоҷикам ҳар кадом нуқтаи дунёда набошам тоҷикам номуси мардакӣ дорам қим намечошам бода ҳавои ватанда мегирам нафаси озод парвоз мекунам дар фазо монанди уқоб иҷа гишна намемонагадо дил доран одамо ай ҳамада меҳмондӯст доран тоҷико тоҷикемо обрӯи мо дар ватан анга номус дорем шукронаш волидайна нолидан ҳамаи модару мода модаран ҳамаи фарзандои ватан мода бародаран ма ватанма мекунам реклама спортсменои тоҷик дар респект мепартом майлави каналмон тоҷики ё тоҷикистони ма ҳамватанат мо дар ватан тоҷикистон хонаи ягонамон ватан модар аст ватан модар аст ватан модар асту
وطن مادر است وطن مادر است وطن مادر است تو وطن مادر است وطن مادر است وطن مادر است تو وطن مادر است وطن مادر است وطن مادر است میدونی که تنها تو را میخوام بیام نبیم دارم فریاد تو هستی زندگی تو را دارم بیام در دلم جا میکنم که بیایی اگر گم شوم تو مرا بیایی دیگر رو گم زدن گیرم در یک نفس که میگیرم برنامه تو اخیر جون در جدی که من با امیدی و قدم بزنم که مود مقصد که او بشه زنم کدی من همیشه با اصلا تو باید دونی مثل آسمان زمین تو مرا نمیمونی دیلم دست ده هنوز که درم دیدم است ما نمیدونم برای چه باید میکنم نمیدونم دیگر رو عوض کردم مرا نمیمونی تنها ندی میکنم از عیب تل خوب نخود که گلی که من رو راست دادم کنم راه خوب فرار میکنم تا بیا قدم با اوین دزرانه مرزوی مرا تو قد هیچ وقت نمیزنی در زمین بیا بهتر نفسی ماما نداره باروی تو دفاع میکنه ما هم میدنیارم ای تو چیکستون دیگه با هم وطنون روی میکنه سلام علیکم بر سلام تو باشی غریب میشه مدت قریب دستورم بولو خلقی توجی مایم توجی ای تو چیکستون دیگه با هم وطنون روی میکنه سلام علیکم بر سلام تو باشی غریب میشه مدت قریب دستورم بولو خلقی توجی